Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kon mau ha ngim dai ban komunulai sekali. Pinong khasi ukaru jantia. Kam tam na kaliang jungi ka khasi jantia. Ka mandi jong pai ba ulong divided. Habawat ka wat ka BBP ka taksuan menin lu. Iyo ikasi. Te kumnu pin expect ikata lem na. Ni klan ni yo asit ko. Kamu hantar ke sini. Tele tanya lagi. Dia kan di justru benang babu ya lamu karu kasih dia. Hanga ngap ngai dia ta nomor ba ko mo bi ha ka ba. Ni dia pe ki elected representative pin sa decide yano ba ko kita. Jog ke jalan. Nomor kamdon ka agreement. Kamdon ke jika agreement jumi suap ngile election ba ko pengin kena game ni. Lani ngile da kau. Jika long yang lagi election lah kejong. Henry mata kelas saya undon option ni habia je option. Dari nak umangkan mana? Ia kata absolutely penduk sampai yang meeting nama Rusia yang buat hal kita. Pun kami ingin dia sampai nak kalian berparti dan only kok lasai nak you will be able to know kaya ke bagi puan. Pi katu ka allocation ko mo pi day tangki leaders ke keren. Dan lagi grassroots kim plan. Namun ultimately ba pinjob election ndai ek party. Ka way ki pe kaya ke government ke perform. Hapok ke NPP led government and number 2 ki individual candidate. Dari ki candidate ki batrai sitom ki batrai ba nomor mentawat distriknya melipun bah kepada jadi juki kalau ngakrai amla benong let's say kadon ka antin komisi lani kalau ba kim perform ya ke kapila promise ban garap lani rekam dalam tak konstitusi juki kalau tahun juki nomor 1 ni kalau kan ni kwa ya ketu ke manifesto bagi labu kum ke parti ban nomor 2 yang saya simpan na ka manifesto joki coalition kay ke bakidon ni incorporate la kanang ba namar kilo ka manifesto ki morias kalong sa kum ko jongi ya ultimately gini ya kata package kem ba sarkar mai kan lo komen terus kem kemudian yang sansem baru ke begini dia kita ke badang kum ka ILT kum ka lamus ka kasih gawage nak susu kit motor, isu kita